teman jadi kamu saja mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ki Nongelam Jongkakasi Students Union, Southwest Border Circle, East Jante Hills, ki badab da ka jingso kya halor ka jingpen mi ya ka jingpen bana da ka Office u District Medical and Health Officer, Jongka East Jante Hills District, ban penkan ria no ya ka jingshina ya ka Sub Center na ka shinong Hingaria sya ka shinong Mingkre, ha ka arterik urimpang arja penriu, ki lalet ban pensengau ha u menteri ka tanat ka kot ka kya ka sorkar jela, uba wailan miki shela, bandawa bade ban penne bed ya ka jingshina ya ka Sub Center, ha ka shinong Hingaria. Ha ka jekaran bakila patai khubor hadin ka jegandu yo menteri u Education Secretary ka KSU usamla italang u laitu bo menteri ka tanat ka koi ka kya dan jingtip satia halor ka ni ka jingja bat u lakula rakhamat ki nongelam shinong ba un sa shong jialang bat u District Medical and Health Officer jong East Jante Hills District halor ka ni ulai turu baki pajba jong kasinong Hingaria kidawa ya ka sorkar baki deban shinabet ya ka Sub Center ha kasinong Hingaria namar ba ki shimjing e ban lejwa jing sumar shadu cleariat namar ka jingjinga shabapalat kalikawan kai kadaw bangiwan ban yakendu baru minister kade bahadin bana kalian kasinong ngingim tipe ba nakalian ga department lembaga office UDMHO kalar persyang ban kenria no ya kata ka Sub Center kabana kaliang kasorkar kalamang ha usnem approval year jong usnem arjar klar pusau te kai ke bapelngo ingi pat kinong elam sunang mat kumju ngeliang jungi keseng isyu kalong bahadin bomsyai hadin ke jing bomsyai jong kata ke jing le jong kaneka office jong di MHO bat kumta ngila sim negarai man le kendu ya o minister hawe de berkene te nakaliang minister pat ula ayingi kata ka assurance ba sim da ka joint meeting bat ka office jong di MHO health department hak bayade berkata ka jing pekerja ya kate ka Sub Center kata ka Sub Center ka bagi mud ban shna ka petang ya ko bi kisnong tang ya kisnong Hingaria hi ko mar kisnong Hingaria relatif hi kade kisnong gabal ajngai wajngai kade na border jong ga Bangladesh bat India te ban super khat ban travel nadu nati na Hingaria hadu bandu poid clearat nene ki shadu jawai shadu shilong kamlong ga basuk kalong ka pae berkawajan jar ya ginong shong namar kalalong kajaka siapa kendong teta kadaw ngi ko ginong shong ngi dawa nak sorkar bahkan simke ya kene kam bahkan penwan paibyang ya kene kayu ka Sub Center kaying approximately keladon south Patan kaying te hawede berkita hawai masu briefing ni kendian hagapon manswa namar ini stay surok nomdon te kalai ru kamdon hadu menta dikinok susang kita siam jing hadu kata-kata ban poi hadu kejeka sumar kaladon tengru ki kheba wat kilong kemi kiba armet pun khun tu kibun kiba yap hasting liti khlano bapli amar ka jing jenjar ban poi kejeka sumar te ha ba yede bat kane ka jing pun kenri ano ya kane kayu na kane ka Sub Center na Hingaria kaladon kane ka proposal jong uneu DMHO jong East Jante Hills District ka ong ba request for shifting relocation for creation of new Sub Center from Hingaria village to Mangkre village through PM Abhim second phase in East Jante Hills District hangne ula ai ba karimak kadi kalan issue te ha ba yede bat kata kalan issue na kaliang kinang sunong na kaliang dorbar sunong tai kala ai free of cost kala don ru ka survey kilawan na kaliang ka office jong di MHO lawan ka health te apa yede berkata pat ngi na kaliang sunong tip ba kata ka kaki ong ba kambiang kalong feasibility re ngi na pat na kaliang sunong yudon sibun ki jaka ban ai perkata ka ba na kaliang ka dorbar sunong kala propose ru ka jaka ka biang kadap Ndre mata ya kunduk badu minister ong ba umti ba ish pangata usa sim ga yu usa sim ga joint meeting bat ki tegi staff jong ga health department and MHO tang sa
tip ke ka daw terai ba iriu liquid ya ketik substan kajik jawahi jongi kalong ba nakaliang jongi kuminong susnong ikwa ba ya ketik ba ka substantar ka ba adep mang nakapata jongi kadi ka hok jongi bat kan ya de hiru ka hok jongi ba ka sarkar kan ai bat kan perkhat biang ba ka perwan pai biang ya ketika substantar hagwe de bat ko surang hoj mentang la yo isurok babha ka ba nakaliang sarkar ka adep sina dah kini kindet sengi dah wede bat kalaj hadu menta nakaliang jongi ginong snong tik tan hoj ngimde tang snong gidon lai snong ka snong sau snong gidon ga hinggaria huroi gidon ga lailong bat ga lejiri te kita ki snong gide haki tan bordar hadu menta impat yo ka electric connection then nakaliang jongi ginong yalam snong kumju nakaki siung ila tristom ban benwan ya kalaj stay ban wat kilat kelinti hawede berkata ya menta hawede berkalaj ngila ya kenduk bagi officer jok MEPDCL angti hapo clear division ngila airu ke jing tho tenaliang joki kila ai ka jubab ba hoj menta usnem hi kinsa persyang bat perpoi ke kalaj thai te ngina kermen ban ngina kemis kem kermen skem hiru ba sarkar ka sapan urlong yakin